What's up, pretty people? Welcome back to my channel. This is Shake and welcome to Shikuiba. Okay, so karon ko birthday man ako, no? Since wala man ko pang pa-birthday sa akong self, makikuan ko to. Sa tawagan ako, maki-crush. Gate crush ko dito, mag-celebrate ko sa akong birthday ato sa akong kaparihan nga birthday. Kaparihan ako og birthday. What? Kaparihan ako og birthday, no? Kay gi-invite ko niya. So, mauwagi ko actually, pero namubos man siya. So, matagid ko. So, kani matagid ko na. So, today is my 30th birthday. So, 30 na ginin yung ate. Ano? Yes, I'm 30 years old. May lang niya 30, no? Mura ko og 40. Without joke. Di may lang bitaw ko 30. Mura ko og 12. Mura ko og 18 years old. So, karon nag-prepare pa mi sa masakyan. Padong dito sa Ilaha. Ato sa ito lugar sa Ilaha. Basta, Consolation da Free. So, daghan man jud kayo siya ka ng sabi. Oh my God. Daghan mo kisog sa mga hit. Kidiri mo gibutang sa ilaw sa the 3, the 4, and the 5. So, ka-pretty peeps! Kuyogi ko ninyo sa pag-celebrate na ako sa akong birthday today. So, see you there! Pretty people! So, padong namin no! So, karon before may mato sa ilang balay, managkot pa di ko kay it's my birthday lagi today, so kailangan jud ko mo adto sa Ginoo magpasalamat nga naabot ko 30 years old. So di lang ko masimba no, managkot lang ko, mag-pray lang ko sa ako ang self para ato sa akong kanang Ginoo, sa atong Ginoo. Pasalamat ko nga naabot ko 30 years old and counting. Okay, so going na mi there. See you there, pretty peeps. Og karon na anak ko dali, managkot na ko. Pretty peeps, man akong panagkot. So, 25 kandila ako nadagkot mo. Instead of 30. 25 lang akong na-afford in town. Kaya pinubli nga birthday celebration. So, dili naman magmay ng Ginoo na at least nakadagkot ko, diba? So, na ako dali sa Kalamban Church. Sa San Isidro, Labrador. Pinagkot. Ayan, di San Isidro. Okay. So, maadun ako sa balay sa akong amiga, no? Nakaparingan akong birthday. Maki-join ko dito. Gate Crusher. See you there, pretty people! A few moments later. And we're back! We're back. We're back. We're back! Ano na dapat ibasa ng baba? We're back! It's not back. We're back. Basta back. Sakto man. No, it's A. So it should be A. Okay. So we're back. We're back! O, di ba? Basa kay back. Pura si Badin. Manghod sa aming birthday. Kumapala there. We're back with another video. Back si Oro. Hi! Welcome to my vlog. I'm back! I'm here already, charot. Already good. And ako sa balay ni Ate Malu, the birthday celebrant.
Tara, oh, nag-una lagi siya dali. Naalagi niya siya dali. Ano si Ate Malu? Ay, dali, ay. Ano lang ba yun? Nice lang ba yun? No? Sa Grand Cherry. Tara! Naay para dagan sa tiil, oh. Dagan sa tiil. Dagan ko, ha. Ayan. Pero siya, nag-house tour na lang ko. Tsaka, muni lang kusina. Ay, uy, huwag ka ba sila? Hindi good, ano lang. Uy, si Bading. Mariyaya. Di, uy. Muni manghod sa salaban. Tsara. Di, mang good, hindi mang good. Sige, bye na guys. See, where are you going? Oh my god. I'm nose bleeding now. How about you? What's your name? Ella? How old are you, Ella? Hello. Say hi. The spaghetti. Macaroni salad. Si Stacy akong kinugos. Very beautiful. And friend is Stacy si Ella. They're eating, what you call that? Watermelon. Very good. Oh my god. Yellow watermelon. Oh, English pa ka kayo mga bata. Isa na siya. What's this? It's papaya. You want to drink this one? That's wine. No. But after loving, I'm still in love with you. Oh, charan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to us. Happy Happy birthday. birthday, Ronel and Ate Malu. Happy birthday, kiss na duha. Dali, come on, to. You both of you. Kiss, happy birthday. Oh, you kiss Tita Ronel po, happy birthday. Ella. Very good. Kiss kayo. Rudy, manin ako kaila. Late ka bata kayo. Ano yung bakisa mo din ako kaila. Say hi to my vlog. This is Ella and this is Stacy. Say hi. May gusto pa ka makain ng mga bata. We're eating now. Birthday Because girl. we're hungry. And birthday gay. Birthday girl and birthday gay. Mga akong sabi kayo. Ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ating habiyahan ang ating mga puso'y muli pang buksan. Ibigay lahat ang pag-ibig na tapat sa'yo. Sa'yo. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko.
Oh my God, nasaya ko. Wow. That's all, pretty people. It's when 100 years I dreamed you of, now I finally realize you see I'm putting it on my life for this moment to arrive. Laban When you really come to this hand, you see there was a while. Hold on, heaven knows you're existent. I want to be everything you are. The time I ever saw tonight, in the eyes of every child, and in the heart of love made the world. And no, we should never let it go. Hoping for many obstacles will let the dream. Pretty people. So, I'm here. Beside me is Dina Mayoral. Batin for short. Muna siya kong kauban sa sa boarding house. Atong yagit pa kay Kugdagoy. Di ba? Kasi gusto na rin mo. Yeah, again, kagit. Hubog naman ulit. Di ba baka pretty Kagit kayo people? na dapat pag Hey, di ba ka pretty people? Kami nang duha nag-inuman niyo. Di ba, imagine na kami nang duha nag-inuman niyo kaya mga tao na hindi mag-inom. So, kailangan kami nang duha. Kinsa may di ba bunguga na. So, sa gusto na mo, kita rang duha. lipo. Bagay mo na, ikaw Stacy, asa yung story mo? What can you say? Pag English mo din, hindi ka sa buto Bisaya. Stacy? His vlog guys. Hi vlog. Hi vlog, how are you vlog? Ang saan mo yung isa dali? Ang saan mo, tanaw na tabi. Ang saan mo ka Brad? Sa birthday celebrant to rin. O ako. So that's all. Later. I'll update you later, pretty people. Over there. Pretty kasi Dina Mayura. Ang baby ni Dina si Stacy, kinugos na ko. Mag-birthday na siya karon November 30. See you sa November 30. Charot. Invite si mong friend ko. Hi friends. Tana dahil. Pretty man din ganun siya mo eh. Bye. See you later. Da. Shock. You promised tomorrow, but I promise tonight. I'm trying to drink a little more than I should. How good tonight. Tonight, I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Happy birthday to itong song, no? Drop somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Sige, sayaw pa. Kana, pak. Laban yun natin, Mas. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Ate Malu. Let's go, we're gonna have to go! Birthday, Kuya Ronel and Ate Malu. Thank you so much. This is chocolate. I'm back, pretty
people! So, tanong ang birthday celebration sa akong friend nga naki-join lang ko. Okay, kis same me og birthday. So, gi-invite ko niya nga paton ko niya sa ilang balay. Oh my god, uyog man oy. So galinog. Bitaw, daghang kay salamat Ate Malu sa pag-invite sa ko Kuya Richard, thank you kaayo sa pag-invite. And Badin, thank you kaayo. You're very accommodating person. Charot! So bitaw mo ni siya, pulot of the day, ang akong na-learn is bisag dugay na kay mo nga wa mo nagkakitag balik bisan sa una friend kay mo kay nagkauban lagi sa boarding house. Bisag dugay lang kay mo nga wa na mo nagkakitag balik for pila ka tuig. Makita gihapon nimo nga namoy connection, which is mo to ang connection na mo sa imong birthday, and then we realize nga dapat jud may maghiusang yahat. Mo to siya, naglibog na jud ko sa istorya nako kay hubog ko pretty people. Kami ran duha ni ba din nagtagay sa among mojitos na usa ka buok usa ka botelya. So naglibog lagi daw akong utok pang dili jud ko kahibang unsa oy pang storya. So pretty people, naglibog na jud ko. So mo to siya. Again Ate Malu, thank you kayo sa pag-invite sa ko. I know. Pa-feel gid na ako nga. Mo to siya. I don't wanna cry. Bitaw Ate Malu, thank you guys sa pag-invite. Kuya Richard and Badin, thank you kayo. You're very accommodating people. People ba? Sa ba? Accommodating person. Charot guys! Basta mo na siya! So, pretty people, if you like this video, please don't forget to put thumbs up or like. Don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell para ma-update kayo sa aking next video. Hubog mo ko eh. Bye-bye!